okibetike ko kila kina mume makasaubia musie makele kila kwa mundu mwemwe ongali cyo mwezi ngali omwendanga kaino mwezi mwe ndiko manye ndizingeka na nenywata aina weta ngali oye gwandu maiti jeje kuno na yule wese maundu meo binya ona musie ne meo binya to gweningi lakini mundu loto nyana na musie waku no ngai chao wona we kwatia ndo we kona we wachao ifadha atria aikebetike na mume me uthibo mume akalika ndene wese kwa mundu mwe bailika yombosia balika mundu echao mundu mewa yuba ko no lasima ngo yitondo ne yita mundu mwe kanyame kanilia yake osa kabio ko ineza mwambia tam amutema akithe yandulu musewe thia akayite lakini nunu ne kwenda musiulungale asia ona wo usundu ichao amwe yita bio lakini wewe ndisia na waono ndo wetha umesie no mete lakini no nginya we umesie nundu bekilo kwigata amwambia bako bangele ingita akithia wethia muse ala lakitwe ni ngele nula lakitwe ni ngingo nula lakitwe moko amwe mani iweta wabota kozwe wegata umaluka ekalatete ya mukai nzembi kwandika wewe abantu bo kone bakali lakini yomesia ake mundu mwenu siziona mukano mwana ke no eona ngwatelo omweni museo mundu mwe abange binda yakwibasokisia yekata siye kwato no ndweka ba kane bange oyu ethe ai muse ewe nzembi akayite bundene ndese mundu mwe nani amyao na keona kone kwe kondu wekwa atesika na yubo so atwenge mwe ni museo sewa okelela kunza mwe nzembi eyo mesie musiwe binya kwaka musikwe binya eyo mesie wese mazano maende tena father no tuwe eto gweningi yuyu ne mwe omwende musobe ya misienyu na yuyu oyaka musi wakuta ula mundu mwe wawetiwe ni Yesu akie musi wake ibiyane ayakie jaone ibiya yela yeta wa Yesu Kristo yela yatwikie ibiya yake kotoni